Parlok, aling ni ngap iki kubor nang YouTube jingtip. Telada pimpat subscribe ikani ke channel. So haban subscribe kena mo pinup yo iki kubor ke bandangwan. Kat kum ki kubor ha ka arpa arterik juliu. Hadin bom yo tiket na ka VPP. Ngan ya kren chua yeng. Kumno bangan rai halor ke election MP. Long ubak mebon. Ubak mebon leng do. Ularai ba un ya kren chua yeng. Halor ke election MP. Shalok sabha. Chua ba un rai nang ne sekman. Hadin ba un syam layo tiket na kaseng Voice of the People Party VPP. Kani ka jingkwa banyak rencana bat ki bahayeng hasem. Kadai namar ba ke VPP kalapan benaban ai tiket ya u Dr. Ricky Ejisenkon. U badai u General Secretary ke VPP. Men ha ka arphui terik men tau benai. Ba un long kum u kertong ha ke election MP Lok Sabha. Ha bayi keren bat ubak mebon lang do. Ulong banadu ba uyakut ya ke election MLA na kaseng VPP na pentor umkra constituency akane ke election badang sudam ulaya selok bat kikmi kikpa kumju bat kibahayeng hasem bat mentaru unle biang kumju nang ta ulong nandu basdang ba urung syaka sengsan pertai ukwa ban yakun ya ke election MP bat benta haba umyo tiket na ke VPP uhab ban syong perkat bat kibahayeng halor kajing pen sepriang ki kubor ha kini kisngi ba ubak mebon uloong ba ki balajia kum ubriu uham ban mat ki jing sya kan tho ki jing sya kan no henry un nom kan randin ban sekri kam pat ba nalor kata ulai thu bahadu menta udai hi udkhot ke VPP kublai shibun ngin sai syampat ha ki kubor